Mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru iteye agahinda yumvikanye hano mu karere ka Nyanza gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. N'amakuru rero arimo aragenda agarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bitewe n'ibyo uyu mugabo yakoreye umugore wiwe. Mbese ni ibiki uyu mugabo yakoreye umugore wiwe ko birimo biragenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka rero dutangire n'inkuru yacu y'akababaro kandi iteye agahinda n'umubabaro. Naho rero muri kano karere ka Nyanza umugabo akekwaho kwica umugore we bapfa amakimbirane ashingiye ku businzi. Bikekwa ko umugore yishwe n'inkoni yakubiswe ntajyanwe kwa muganga. Amakuru rero agera mu itangazamakuru avuga ko byabereye muri kano karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Nyanza mu mudugudu wa Rubona. Umugabo witwa Ahimana Felicien w'imyaka 26 y'amavuko ngo arakekwaho kwica umugore we bari bamaranye imyaka 8 babana nk'umugore n'umugabo. Bikekwa ko uriya mugabo yakubise umugore we witwa Murebwayire Esther w'imyaka 28 bari bafitanye abana babiri bihita bimuviramo kubura ubuzima. Amakuru kandi avuga ko bari basanzwe bafitanye amakimbirane ashingiye ku businzi bw'umugabo. Nyakwigendera yakubiswe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu Nyakanga 2025, ariko amakuru avuga ko nyuma yo gukubitwa atigeze ajyanwa kwa muganga kuko batamenyesheje inzego z'ibanze. Abaturanyi be bakijije muri iryo joro ari nabo batanze amakuru ku nzego z'umutekano. Murumva ko ari amakuru ababaje, ari amakuru ateye nyine agahinda yumvikanye hano muri kano karere ka Nyanza gaherereye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Murumva ibyo uwo mugabo yakoreye urukundo rwiwe, murumva ko bibabaje. Ni inkuru kandi yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide, aho yabwiye itangazamakuru ko RIB yatangiye iperereza ukekwaho kwica umugore we kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana kugira ngo nyine iperereza rikomeze. Uriya mugabo asanzwe akora mu kigo cy'amashuri cya Espanya nk'umukozi wo mu gikoni. Umurambo wajyanwe kwa muganga ku bitaro bikuru bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere yo gushyingurwa. Murumva rero ko ari inkuru ibabaje, abantu bose barimo baragenda bayigarukaho batanga ibitekerezo bavuga ko nyine uwo mugabo agomba guhanwa byihanukiye. Ati kwambura ubuzima umukunzi wawe, ati ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu biteye agahinda. Si rimwe si kabiri inzego z'ubuyobozi zihora zigira inama abaturage koko niba ufitanye ikibazo na mugenzi wawe gana inzego z'ubuyobozi zibagire inama maze amakimbirane mufitanye muyakemure ubundi musubire mu buzima busanzwe. Ariko nyine bamwe barabyumva abandi ntibabyumva, kuko murumva ko n'uyu muryango nawo wari ufitanye amakimbirane kandi buriya iyo baza kuza kugana inzego z'ubuyobozi bino byabaye ntabwo byari kuba. Reka rero natwe dusoreze hano n'iyi nkuru yacu twari twabateguriye. Nihagira byinshi tumenya byerekeranye n'iyi nkuru tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Muduhe ibitekerezo byanyu, ibishima ibyo dukora, kitugira inama ibyo tugomba guhindura amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.